लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने अपने दिलों को संभाल ले, क्योंकि अब साउंड टेस्टिंग होने वाली है। कृपया बच्चे और बुजुर्ग सेटअप से दूरी बना ले। तो चलिए एक एक करके सारे फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। हाई टेस्टिंग। अरे बाघ घरे मेरी घनाट, देखो रे देखो बाघ घरे मेरी घनाट। हाई टेस्टिंग कंप्लीटेड। अब मिड टेस्टिंग की बारी। तो अब फुल परफॉर्मेंस सुनते हैं। तो चलिए एक साथ शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे बाघ घरे मेरी घनाट, देखो रे देखो बाघ घरे मेरी घनाट। बाघ घरे मेरी घनाट, देखो रे देखो बाघ घरे मेरी घनाट। नीड़ सुंदरिया बाघ बसी अति होई मुख अधा गढ़ा रूप नहीं देखे महानाटक। कड़ी मेरी गंगरे नाटरे बाघ हाथे नाई पिछाट। देखो रे देखो बाघ घरे मेरी घनाट, देखो रे देखो बाघ घरे मेरी घनाट। समय ଆସିବ ଦିନେ ରସନଗର, ନୀଳ ସୁନ୍ଦରରୁ ବାଘ ହେବ ବାହାର। କଳି ମିରିଗକୁ କରିଦେବ ଆହାର, ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିଲେ କୂଳ କେତେ ମକର। ସମୟ ଆସିବ ଦିନେ ରସନଗର, ନୀଳ ସୁନ୍ଦରରୁ ବାଘ ହେବ ବାହାର। କଳି ମିରିଗକୁ କରିଦେବ ଆହାର, ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିଲେ କୂଳ କେତେ ମକର। କଳି ବିନାଶ ହେବ ସତରେ, ଅଙ୍କ ହେବ ମିଛ ନାଟକ। ଦେଖ ରେ ଦେଖ ବାଘ ଘରେ मेरी ଘନାଟ, ଦେଖ ରେ ଦେଖ ବାଘ ଘରେ मेरी ଘନାଟ। जुआ चोरी ଧରଷଣ ରହିବ ନାହିଁ, ନିର୍ଯାତନା ଆଉ ନାରୀ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। ମଦ୍ୟପ ମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ମଦ ଆମିଷ, ଜଗତ ମୁଖରେ ଫୁଟି ଉଠିବ ହସ। जुआ चोरी ଧରଷଣ ରହିବ ନାହିଁ, ନିର୍ଯାତନା ଆଉ ନାରୀ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। ମଦ୍ୟପ ମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ମଦ ଆମିଷ, ଜଗତ ମୁଖରେ ଫୁଟି ଉଠିବ ହସ। ନାରାୟଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସତ୍ୟ ରୂପେ ହେବେ ପ୍ରକଟ। ଦେଖ ରେ ଦେଖ ବାଘ ଘରେ मेरी ଘନାଟ, ଦେଖ ରେ ଦେଖ ବାଘ ଘରେ मेरी ଘନାଟ। ନୀଳ ସୁନ୍ଦରିଆ ବାଘ ବସି ଅଛି ହୋଇ ମୁଖ ଅଧା ଘୋଡ଼ା ରୂପ ନେଇ ଦେଖେ ମହାନାଟକ। କଳି ମିରି ଗଙ୍ଗରେ ନାଟରେ ବାଘ ହାତେ ନାହିଁ ପିଛାଟ। ଦେଖ ରେ ଦେଖ ବାଘ ଘରେ मेरी ଘନାଟ, ଦେଖ ରେ ଦେଖ ବାଘ ଘରେ मेरी ଘନାଟ, ଦେଖ ରେ ଦେଖ ବାଘ ଘରେ मेरी ଘନାଟ, ଦେଖ ରେ ଦେଖ ବାଘ ଘରେ मेरी ଘନାଟ। By the Surya style.